baza Ivanić, grad Kutin u Novsku, Slavonski Brod Vinkovce dolazi na 5. kolosijek. Možeš od petka ići sa mnom, imam 3, 4, 5 dana posla, nosit ćeš, samo nošenje imam. Petak, subota, nedjelja, 35 kuna ti je sat i gablec imaš. Dam ti svaki dan 150 kuna i v nedjelju dok už zadnji dan ti dam razliku. Može. Da. Nema mene do sutra, ja sam u Ludbreg idem. Nisam ja još ni uzeo to. Ajde, sutra na večer sam ja tu opet. Da. Ne, to se nije na liku. Ne, to se nije na liku. Da. Nemam pojma. To se nije na liku, nemam pojma. Koji je? Ali znam da je bio u ovom. Dobro, čujemo se. I onda su me Kaj je to pljačkaš sad došao? Ne, Je to taj? ne, nije taj, nego me provocirao. U 500 ploča radnika kaj poleg njega više skrinek dela do vodu.
Ja igram. Mislim, to sam na laptopu i na mobilu. A i dalje vam. Ali mislim, ona pitkovnica, tu niš, posebno. Dobro, slušalice mi nisu Buraz moj već sam vidio želje za A dobro, sad nemam nove. Imaš one vojničke na stolac i na sad i mrtvo sad. Stolac. Mama te ne busram. Pa dobro, kaj sad? Nemam ja s tim problema. Čekajte da vas nađem. Ajde, pustit. Ne, ovako. Pa gledaj, pa vi ste mi sad prvi skočili. Da. Ići bar da ide. Ovo sam ja. Ne, Našla sam vas. Evo, poslala sam vas sad. ja idem negdje zapravo što si pomišljala. Ali, a to ti je ono plete. Kako plete? Promjeno. Pa da, naravno. A ne. Jo, ja sam tamo na ovu čak poslala. In Križevci. Ne, piše, pomaži, znači ja ono... Susan Webb is a quick interview. That's actually Come here. Which side do you reckon he was going? You sure we have to get off here? New England. New England. Do we have to get up? Are you going to Budapest? Yes, Do we have to get up here? I think so. I'm not sure. That's what they said. But like in the app, it doesn't say anything. Yeah, it's not very helpful. Did you guys talk to him? We tried to. Yeah, we tried to. They didn't really respond. Yeah. Almost 24. Yeah, it's such a crazy group. Yeah, we're a crazy crew. Sorry. Except for Joe. On the road. Getting off the train. I hope there's more than just one bus. Yeah, me too. Yeah. Hopefully it's a limo for every person.